12. Xantika. Cutar 2026. Gospodovo leto. Zevs posle kopanki. Pred reka od kamenja. Pred kamenjara, znači pogled na Pelagonija. Na moja čudesna. Prekrasno. Tamo je tego reka. Tamo je moja ta Herakleja. Moja ta Bidova. Moj manastir. Prekrasan den. Ubavina. Sneg, a do 18 stepeni. Vetar će duva. Prekrasan pogled. Nema ugje, četvrtog. Sam so gospod napred. Ta prekrasna ubavina. Ta je moja ta čudesna Makedonija. Ti Bogodaram, gospod.